Iki ni ikindi kibanza kiri ahantu heza kandi mubona ko gikora ku muhanda, gihagaze miliyoni 8 ariko ziri negosiyabule, urabona ko giteretse ahantu kabisa, ubona ko ari ahantu heza haruguru y'umuhanda, murabona ko abaneyiba ari abantu bifashije, ngira ngo uri kugenda ubibona aha hantu turi Nyabikenke, kandi ikindi wamenya ni uko kuva hariya i Musave ugera hano cyangwa se mu izindiro yaba ari amafaranga 600 kuri moto, ihakoresha iminota igera kuri 7 cyangwa 8 ihagera, urumva ntabwo ari kure, kandi mwibuke ko hari ibikorwa byo gukora kaburimbo biri guteganywa hano mu murenge wa Bumbogo, biva i Musave bigera mu Birembo, ngira ngo ibyo murabizi. Ni ahantu heza cyane ushobora kuza ukaba uhibitseho ikibanza giteretse mu miturire, ni ikibanza kiri mu miturire, kiri ahantu heza cyane. Hano nanone imbere yacu hakaba hari umugabo ufite ubuso bugera kuri 3 ashakamo miliyoni 35, ni mu miturire, ubyibuke ni ahantu heza kandi hakwiye, waza ukagura hamwe muri aho, cyangwa se ukahitamo kuza kwigurira iki kibanza gihagaze miliyoni 8, ugiye kuvuga ati ko numva gihenze kuruta hariya ha miliyoni 35, ariko waza ukagabanyisha, turabizi ko bagukaturira ku rwego ubitekerezaho cyangwa ubyifuzaho bitewe n'uko wahageze. Reka tubibutse nimero turi gukoresha ni 0726 27 ni 0726 16 727. Iyo nimero niyo watubonaho 0726 16 727. Murakoze kandi turabashimiye, kandi mugire ibihe byiza. Imari zo Bumbogo zo ntakagaruka, ngira ngo iyo nimero twakomeje kugenda tuyivuga, turaza no kuyishyira muri description, turaza no kuyishyira ahantu mubona ko ahantu igaragara neza, niyo mwatwandikiraho mukatuvugisha, tukabaha ibi bibanza bihendutse, tubabwira yuko tubafitiyeyo n'ibibanza bya miliyoni zigera kuri 2.5 n'eshatu, ahantu heza cyane, ahantu heza cyane, nawe uza ukavuga ati wawu, ni ahantu heza kabisa. Murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza.